Kure mu mutima Afurika hari umuryango uhora ufunguye ugana munsi y'isi itazwi, umwanya uhora utoshye ariko ugatungurana. Iri ni ishyamba rya Congo cyangwa se uryite Congo Rainforest. Abashakashatsi b'abazungu baryise The Green Hell, irimbi ry'icyatsi kubera ko kuryinjiramo ari urugendo rwo guhangana n'urupfu muri buri ntambwe. Rifite ubuso bwa kilometero kare zirenga miliyoni 2. Ni ukuvuga ko rishobora kumira ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage byose bikaburira mu mwijima waryo. Ibi kandi bishyira ku mwanya wa 2 mu mashyamba manini ku isi nyuma ya Amazon Forest ifite ubuso bugera kuri kilometero kare ya miliyoni 7. Muri iri shyamba rya Congo umucyo w'izuba n'amayobera, apfukiranywe n'ibiti bigufi ndetse n'ibirebire cyane bya kimeza. Ibi bituma 2% gusa by'urumuri ari byo bigera kuri ubu butaka. Munsi y'iki gicucucucu hahora ubuhehere, umwuka uremereye ndetse n'ibinyabuzima bidasanzwe ku isi. Hano amateka yarahagaze mu gihe isi yo hanze ikomeza kugenda itekereza ku gutura ku mubumbe wa Mars. Mu mashyamba ya Congo ibiremwa byasigaye mu bihe by'amateka ya kera cyane biracyaba mu buzima gakondo, aho inzoka zifite ubumara bwica mu masegonda ziri muri ibi birindiro ndetse n'inyamaswa z'inkazi ziri mu ntambara y'ubuzima n'urupfu. Uyu munsi tugiye kwinjira mu gicucucucu cy'iri shyamba, tugiye kurebera hamwe ibiremwa biteye ubwoba bitaboneka ahandi ku isi, dusobanura uburyo bishobora kubaho muri uyu mwijima n'ukuntu n'ibiti ubwabyo birwanira kubaho. Bahaye ikaze kuri Hidden Dogs.